Motlatsa mopresidente o ne a gadikwa ka dipotso malebana le maemo a Eskom le ka ga tshitshinyo ya go tlhatloswa ga tlhwatlhwa ya motlakase. Do you, Deputy President, regard such high increases in electricity tariffs as sustainable to keep the utility afloat? We've now also allowed municipalities, where possible, if they've got the financial muscle, to generate energy so that there's competition. If there's competition, I'm sure prices of electricity will come down. Mabuza o ne a boditswe gape ka bokotsi ba go ikamanya le tshwetso ya tona ya matlotlo Ino Godongwana ya go nna kgatlhanong le namolo ya ditlamo tsa puso le gore se se ka ama mathata a motlakase. Fela motlatsa mopresidente a re go tlhabololwa ga Eskom go ka se amege ka ge a na le tshepo go Eskom. I'm happy that they are managing the process and they are bold to announce when there are unplanned outages, and they don't hide the truth to all of us. Khabagare o gana ntlha ya gore go na le leano la go rekisa Eskom. O rotloeditse batho go duela motlakase le gore ke bommasepala ba le 20 ba ba kolotang Eskom diranta di le dibilione le 38. We have got almost 40 billion that is being owed, and that money must be paid. We're going to insist Eskom wants that money. Re sale fo Mabuza o boditswe ka ketelo ya gagwe ya kwa Russia ka Phukwi. Wa rabile ka gore o na ile ka ntlha ya maemo a pholo ka dituelo tsa gagwe e seng ka dituelo tsa lekgetho. We were being told that you had been specifically poisoned by members within your own ranks. I'm grateful with the progress that I've made up to so far with regards to my health. Motlatsa mopresidente o netefaleditse ba palamente gore puso e dira ka tsotlhe tse e nang natso go ntšhafatsa maemo a lefatshe. Mabuza o buile gape gore madi a fetang diranta di le dibilione a abetswe go thusa balemirui ba le 1,75 mo nakong eno ya COVID-19.